Omni bujidraye buji. Oh, ila bes, ila bes. Allah ne kede, kalmate. Bete. Elam bes li Allah. Wastege rocha واجہ عبداللہ میرہ منی کتاب اعلام بیس الی اللہ نام بابتا من سوشل میڈیا چندیں جست کو تگت کہ جستانی پجی آچوت تند گمانیم درشان کو تگت یہ منی اولی کتابیں کی اکیڈمی آف بلوچیا چاپ کو تگت رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ کونسل کو آدر چیر دستی گفتگیں کتاب نیڑہا اجدہ مارچ 2000 اجدہا دیم درائی گفتگت کتاب 160 تاک دیمانت ہوئی سینزدہ نوشتان جتا گنگا پمان کی درست کو دریا وائی زندوان او کار کسبا امگرین چند ہوئی بونگپ سرحالا بلوچیا نوشتہ نگوائیت نبیائی تصل گپا کے نوشتان کے سببت اگم انسانی راج دفتر ہما دورا کہ وینچ کرین و ٹوچن نبوتگنت پرشانی ماڑی و کلاتانی ٹوئیں سنگ ببند گبر بندانی گرانی پشتک یا مزن دار و منگ کنٹ یا مچ و گونگ پچست کنگ و یک منزلی دندومی منزلہ رسینہ گپا جائی مزن جون و مزن طاقتیں پیل گو کو کائیگران چکار گرگ بوتا تا جائی اگرانی بوجہ و بارکشی مردمانی مزنی موچی او بوری کمکہ کو سرجم کنگ ہوتا کیچ و ایدگا کشارکاری دمگا ہر دن بلائیں کنٹ تیر منگ یا کہ مزنی مچ و گوانگش دور برگی و سرکنگی بودتگن کڑے جاوراں آواز کشکو تک محلوق موچو تک و ڈھول و ناچ و صحبت و ایگرانی کارش انچو پیلو کو تک کہ کسا زنبل کشی و بارکشی نمارے تک شات و شات کامی کی جگ و پریشتہ کو کندگا گوں گرانی بارش منزل ورتہ کو سر کو تک یہ کار یا عمل ہوشک گشک تک کہ مرے زمانہ گا حالا سن کہ ٹریکٹر و لوڈرائیں یہ کار ہوتی کو پگاں زور تک وہ بدلا میں بلائیں دو دی چپنا والگوا جو گارو بیگوا کو تک الامیس الی اللہ ہم منچے عملیت کہ بندرہ زیری کارو کسب زندمان و بندنی دماغوں بندوکی کہ پس سکین و امتیا توان و جوش و جوزگ ودی کنگا گوشگو کار مرد بیت کیشیا تہنا مید کار مرد کنند یہ عمل اما وحدہ بیت پردن کی یک ٹولی ہی یا چندی مردم یک جا بن تو یک بلائیں بوجائی جس کنند یا تیلانک دیان تو یا چھیت جاگا یا دونی جاگا ورن تو سر کنند چوشکی یدار و زری اولاکانی تیلگ و برگ گرانی کاری بودتگ وہ انگتا مستید کہ پریشی کساس اشت یدہ مردم یک جا بیت وہی کارا کند پہنشکا مید چا زرا دیم پا تیاب یا چا تیاب دیم پا زرا و تی یدار و زری اولاکان کے تیلیت گوڑا ہمیں عمل نیاما یک کی گوانک جند اعلام بیس آئیے کو مکار و امکار درست ام زبان ام زور و ام طاقت بن تو جواب دین الی اللہ گوامی الی اللہ یک تیلان کے دیکھ بیت آمی وڑا دہمی سیمی چارومی تیلان دان کار سرجم بیت ای وڑ گشگا آہانی ای کارے کنو کی بزن گرانی بارے تیلان دیوکانی طاقت و توان یکیں جاہا یکیں ساہتا سیم ٹائم سیم پوائنٹر مچ بیت وہ ہور بیت کی پگرانی یدار و لانچ و ایدگا زیری اولاکانی تیلگ کارا سبک کو آسانو سرجم کند یہ گالردار کتاب نام ایرکانے کے بارہا گشر لوٹان کہ یہ کتاب نکان پہ چمشان کا اصل رنی سویل آرام دیا گمتگت یارداد رحیم بلوچ
رحمان مرادہ رحم کے درست بندنی جہمنند لفظاں کو زری زانت و زانشت و داوند و زانت کارن کہ شارجہ ضروری بودتگت وتی شعور و صلاح داتگتن کہ چرا یہ پد کتابہ ضروری رد و بدل کنک بودتگت البتہ نام بندگی گبیت گڑا نام رحمان مراد سوچ داتگی کیا یہ وتی چمشانک نوشتک کو تو مندات و صلاح دات کتاب نامہ اعلان بیس الی اللہ بکن کہ یہ نام بندنی گارو بیگوا بودتگی ہنچے نامی کہ گو یک رسمیا یک عملیہ بندو کی گو کے یارداد اشی نامہ بیگوازیں زیر تجویز کنت بلے گواچنی منہ رحمان مراد صلاح پمش کا دوستو کی کتابیں نکانے پجیہ کتاب نامہ موانو کن جیڑک بپرمائی کہ گارو بودتگین چیزی دیما ہارگے پجیہ وتی اندر شوہازگ سنچ و زیبائی و ڈولداری بانو کویت اعلان بیس الی اللہ بارہا ڈاکٹر بدل خان بلوچ گوشگت کے گالرد بودکند کے میے میدان چا سوائلی زبانہ زورتک کہ آہنی کر رہا ہم ای گالرد و عمل ہستن بلے من گواچنی ای گوشنکن کہ بلوچن چا راہ وام زورتک یا آہاں چا بلوچن وام زورتک البتہ نو ای بے زریز دودمانہ کو مہر و محکم بستگین گالردی کی گوادر و لسویل امید و دریاورد اشی ہماری زمانگا ہم ہمار انگا کار مرد کنن کہ زیگ کو تگیش گب کے تیلی اللہ اعلان بیسے درورے میں ایک درورے چوش دیاں کہ پکا کسی پکار یا جوش و جوزگ ودی کنگا بیوید آواج کنگا یا ڈاو شورا گندگ بیوید گوڑا جس کنک بیت کی پلانی حیرنت شما حیہ و بیس کو تک ہمیں گوڑا ایک تکا دروری دیان کہ نیک رائی مجلسیا جوش و جوزگ و دینک کی بیت گوڑا یکی گوشید نعرہ تکبیر مجھیا ساڑی درست جواب دیان اللہ اکبر آمی اوگام پا جوش ودی کنک جوزگ و دینک ہمت و توان دیگ یا پازیٹیو برانز گیجے گا پکار گرگ بھی ہمیں پیم اعلان بیس الی اللہ پا جوش و جوزگ و ہمت ودی کنک طاقت و توانے یک جا و یک پارگی کارمرد کنگا ہم باید روشما ہم کارمرد بھی کہ اشی سسا ساچ و کارمرد کنوک مید و دریا وردند اشی ارپا گیشتر گیشی نگا برکا بلوچ بلوچی گیدی شاعری تار و دروشم کتاب تاقدیم 619 وتی نوشتان کا ای دیک دانکا ایرکنانا انبائے تہران گشینانا گوشید جست ای پاد کت کہ یدار و دریائی اولاکانی آپد یگے انبا کجامید آئیشید گوشوک سلو آلام بیس جوابی ایس یا او بیس گوشوک اعلام بیس جوابی ایلی اللہ برکا بلوچ دیمترہ گوشید ہمبا جنو کتی بنداں برزو پر رمتیں زور جنگی مارشتاں سرریچیں تواریا الہان کنان و اندگا ہمکار و ہمگوٹی و یکزوریا ہمبائے جوابی بندہ پدم پد گوشان کنن دنگراب شائیں ساوڑے باؤٹ کنگ بیت انچوش کے من گوشت ای عمل پہ امت و توان دیگ جوش و جوزگ ودی کنگ اگرانی کار آسان کنگ پکار مرد بیت کتاب نامہ پا چمش کا گچین کنگ بودتگت کیشی تہا واریں نوشتان زیری سہدار آئی اگو امگرنچیں زندمانی کنوں کی محلوق آئی ابرمی تب و رہبن آترہانی دیمپانی بازیں سہدار کارو کسب دودمانی چپ کو چاگردہ گپو باوستند کہ ای کار پیک کتابیہ سرجم نبی باز کارو جہد جپا درکاری بائدن کی بندن رشتکار گو روایتی و در روایتی رہبندہ پٹکول بکنند زیر زیری زندبان برائی بندوں کے دو ربیدہ گال و گال بند گال رد کار و کسب شرک و پال چاچ و بطل قصہ و داسپانا دیما بیارن کہ زانت و زانشت بلائیں گنج زانگ و شوہازگے وداری جی زیر بچن جائے
اے واللہ اے واللہ منت ہو دریا ہے چولا جاشو پر ہولا اے اللہ 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 او دریا ہے چولا جاشو پر ہولا جی جی رے بچہ